We are back again. Tuashoka kutoka kule Nakuru. Tuma Kikope. Yes, tulikuwa na shamba pale Kikope. Mugunda wa eke mwe. Na thank you kule marahura thimu na neme gwituika interested. Ubira liwa liu. One. Good. One karahau. Niko ime hau. Leo ri tuashoka tuko Naivasha. Tuko Naivasha. Ngakuja Naivasha. Ngaleta mamilioni. Business legit. Ngaleta business legit. Hi, how are you? Mko poa? Good. Tuthie turaria onake. Onagatoi. So karibuni sana. Karibuni sana. And we miss you. Hizo dakika tumetoka Nakuru, alafu tumekuja. Si ndio? Na hiyo inakuwa mzuri. Wewe goja kidogo, subiri kidogo, wewe unapiga, tutaongea na wewe baadaye. Sawa. So maririkania gwetagwo atia? Sarah Wajiro kuma kuria Nairobi. She's a qualified surveyor. Ndake mwira umuthi tukurura itura riri Naikuru, and we are back again huko Naivasha. Yes, so karibuni sana. Welcome back. Ale tukimana kule mwana wa Naikuru Kikope. Sasa tumerudi tena. Karibuni dio kana mnatuona wega. Mnatuona vizuri, mnatusikia vizuri. Yes, welcome. Na ndole mego kuna Naivasha no matuitire kanyama. Andå Naikuru ni manaka ukari fulani. Tutina tidania nao muno tuona mathane meguthira. Tiga tuke huko Naivasha. And we have something good for you. Nikio giatuma to kungetia hwaini uyu. Na welcome. Na reme gukumirira Naivasha twi handu hetagwo Mirera Naivasha. Reme gukumirira Naivasha nitwamugeithia muno makiria na karibuni sana guku kwanyu. So if you are within Mirera, you can talk to us. Nigetha tugiteretanga maundu meri ona tutingikirigwo haria tungikiona handu ha gwikara thi. Ndigo? And so unatusikia vizuri? Are we very loud and clear? Mwana cio ona tutaracio ni riwa muno kama mwana uyu. Yes. Yes. Hapa ni kupoa. Yes, so welcome. Na netu waki guku ri. Ucio ni kugura muguraga. Togioka nayo kuma Nairobi. Yes. Na hiyo inakuwa mzuri. Mnatusikia vizuri? Najua mkiongea ndio tutajua kama mnatusikia. Can you hear us? Mnatusikia? Yes, karibuni sana. Kama unatusikia tuambie hi. Say hi. Yes, turega twego ku mwana wa Mirera, Naivasha. Naivasha town no ha rugongo. Is actually about 15 minutes or less. Na Jane Nyoka Viroiga tuko chonjo. Asante sana Jane Nyokabi na karibu sana. Thank you so much. Tuko Naivasha. Do Mirera mweku? Watu wa Mirera mko wapi? Tunataka kuwaona watu wa Mirera Naivasha. Kajabi Ruth kwa ide tigoko. So karibuni sana. Thank you so much. Leure. Guku ni kwa relative ya mudogo itwo unaitwa nani? Sarah. Riu ajira atiri tutikiuma Naikuru tuhetuka Naivasha na hari kanyamu turenda gona ithio gwika atia kupatiana. So tukiuga tugerere ho tugikone ure kahana. It's a nice place. Tarike guoni na thutha waku wona lucechage. Tarana hau uguo ni ndorore. Ni kundu kuhanditwo. Guku ni kundu kuihuirie andu. Irio rona ciothe ni nyumba. Ngirona kuria thutha ni ukuona nyumba na guku guothe no andu. Na rugiro irigire ha ungione kuigua inegene background guku ni andu ndona. Na fara ni weno haha. Ungirora hari ungepip hau ri ni ukuonera ni kind of a shopping center hari ya mbere. So it's a nice place. Yes, oguo o ni mugunda handitwo ici ni ndu waru na bosho akikenge no okay gatuga cio ne thaka tiga ne mburi Mburi ciringira tiga ne mburi ri cio ne thaka. So nikio togika guku ni handu haha tutigagicoke Nairobi o uguo na kuri mundu kwenda kia gikuiga ni gia size iriku 80 by 100 anirira
80 by ndame 100. andurite no andirira please 80 by 100. 80 by 100 uguo ni kuga ni kia kinene, it's more than 50 by 100 uguo ni kuga giki ni kia kinene muno makiria ni kia nona na hau hanyu gicagi hau uguo murigaine na nyina wa Mbui tondu guku ni acha tuseme ni Ushago, so kuma Naivasha turaiga is around 15 or less minutes uka haha is about 8 or less kilometers, around 7 kilometers kuma haha Naivasha taundi, na ni kundu ungiuka urime no wake no wiki uria wothe ukwenda na kia giki ni size ya 80 by 100. It's a nice place, it's a cool and quiet place, ni kundu kwina majirani orova ni jirani ucio ni jirani, it's a shopping center yo so ikoni ukwenda ni kia kina taito ogwe ikoni ukwenda please araniria na ithuĩ ro riu na ihenya muno makirike ngwikirira namba haha giki ni kia kiria ngwiraga riri gitiri na maundu maingi o uguo twakwira jirani me haha jirani me haha jirani me haria jirani me hau haha guthii uguo neta shopping center guti handu hatai na nduka ino bara haha ino haha giki higariko gwa bara riu ri ona njoyo ni ona kwa nyina Ngui haria Beria, depende on how wow. Ngui. So ukohora na beno ni ukohorira actually akoni ko dakika kiti na goro it's just 2 million, just 2 million na ni negotiable uguo tutigiretie modo again 2 million ni negotiable riu niki gitarahetokira haha nduthi to kira kindu na hau hanyu gicagire no na hau bara-ini uria hako hahana ni harahituka ngari nduthi kira kindu ciana cia cukuru kwina nathari kwina ndu iyo nduthi ni itura ngari kana nduthi eto Brewster ni ta nduthi na ni ta ngari tondu uria thondeketwo ni teku wa soda so ni itura-ini na hau hanyu gicagi na ni mugunda mwega na mutheru wina clean title deed so ngukiro ri na survey na guku na Ikuru ni gatugakirore mugunda aje ona ithuĩ ri he relative wakwa wina handu haha Mirera Naivasha, so if you want 80 by 100 talk to us, talk to me, hurira tuku organize ri uria uguka wone aiko wi Mirera ni sawa no thimo tuku direct kwira ni kwa nyina wao angikorwo wi haha Naivasha tauni ni hakuhi nawe aiko wi Ruraya no kwaria nani na ni mugunda mwega piu ungenda uka kurima ndakwira guku no waru ciikuo na mboco ungenda guka gwaka uka wake muikare na majirani guku ni gatura we kahoreru we na ngwiciko ni raroraga ni kuona andu maraikara makihituka guku bara-ini riu is a nice place so ikoni ugubatara kuota guku gutikire na goro just 2 million na ni negotiable no ko ti muno nigetha uhoro ucio korwo rimwe so ikoni ukwenda ongea na mimi saa hizi 0798 008 uhoro ucio korwo ri mwega na wike mituki tondu of course ni njui kuri andu aria magitwiruragira me online tariu kuri andu matwandikiire muno kuma haria Kikopi mugunda uria tukwendagia wa eka imwe nawe ko wi haha na biu ni uraiguithika no wende gukua mugunda uyu no kwaria na ithuĩ o riu tene tugubange twigikire transfer na ihenya within one and a half week wina taito yaku uhoro ucio korwo urikirire sawa so 0798 na ndakuonia mugunda wega reke nguonie ringi ucio niguo mugunda nona oguo uyu ni jirani me haha uyu ni jirani kanyamba karia rona haria guku guothe kwina majirani guku ukiangalia hapo unaona watu wanapita kwa barabara unaona ucio rahetukira barabara hau riu ti umwe ingikara haha ri ngwiciona no make ona kono uhote go pip haria thutha ni ukona tumundu unaona ni guku ni gicagi aratiga na ithangimira na kamera ino bara ri ona matigatuike strade riki kirathi rathe ici thitima kemone thitima ino thitima haha bara-ini ino bara ni weyo kitingi kiu gi bara ona hena jirani haria mai na thitima ciekuo kila kitu iko so we no wokuga uria ukwenda ithuĩ sisi tumekupatia habari uguo niguo kuhana na koguo we ukwenda kuigithia na ithuĩ ikaguo riu tene mko vipi huku sisi tuko salama tuko Mirera Naivasha tuko iga atiriri is around 7 to 8 kilometers kuma haha Naivasha guka haria turi less than 15 minutes guka haha haria turi so na nikia githaka muno kia 80 by 100 nikia kinene ba actually so we ugukienda araniria na ithuĩ thaa ici na
nigetha uke ugikione na uhoro ucio ukorwo ri mwega. We utekwenda kuona ni ukwenda gutumana hindu ndungihota guka no utumanire aria na ithuĩ thaa ici nigetha tugucotorwo. Riu kia giki ni milioni igĩrĩ na nĩguo nĩ kia kinene muno makiria, no kũngĩkinya biũ ni ũraigua nĩ ũgwĩtetera hani no tũgũthikĩrĩria no tũgũthikĩrĩria by the way tũtingĩaga gũthikĩrĩria na ũguo nĩ negotiable na uhoro ucio ukorwo ri mwega. So ikorwo ni ũgũkĩenda please o riu tene thaa ici hũra 0798 008 008 0798 008 008 nigetha tũgũ-sort out na tũkiuga mũikari wothe wa Naivasha ikorwo ni ũkwenda hũra thimũ thaa ici, tondũ tũkĩrĩkia ũguo thimũ nyingĩ nĩ iria ciumaga kũrĩa diaspora, no ikorwo wĩ within hũra o rĩu tene nigetha ũhoro ũcio tũkorwo tũgũrĩkĩtie. Nĩkĩo relative yake no yo nĩ surveyor, ũguo documentation yothe ĩ sawa, ndũkaigwe wĩna wasiwasi na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ sawa. So thank you so much and God bless you. Hũra 0798 008 008.